Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya guys, jalan-jalan dulu. Jalan-jalan sini main sama temen. Hutan. Wah, ada teman saya tuh guys. Kita lihat mau ngapain mereka ya. Oh tuh biasa. Naon ai? Bisa ular. Oh, orai. Wah, siapa ada tuh komen teh orai wae. Ah, ngaduit itu tuh. Bisa ngaduit. Ngaduit. Ngaduit bisa. Heeh. Karena mah mending urang tadi tuh urang cari benda pusaka. Siap. Teh urang mangi ilapan ti si Abah. Siap. Ayo, kudu urang teh perlu bantuan ti mana? No. Guys, lihat guys, serem ya. Hutan semua kiri kanan. Sabar ya. Katanya guys mau penarikan pusaka. Prediksi apa dia kira-kira sok prediksi apa di dia kira-kira aya pernah pusaka naon aku Abah video kameramen pilih yuk settingan dicek Dulu ya. benda pusaka Saya Pak. Bah ya, ini mana kuat ya? Ya, gesekin. Waduh guys, serem guys. Jimat dapat tuh. Waduh guys, menegangkan. Berat ini, berat. No. Pusaka, naon eta mang Yuk pusaka lamun dina cerita buhun mah itu ngaranna teh pusaka paningur.